Ayaw na tadyak man may liwliwat. Di napait ngayon kaimpabalakday. Nakurapay ngamin tuyken ka na gayat isungawan pulus ken kat kay batugan. Di ka pabasulen nuawan ken kat kay papana. Turdak tiag sagaba nukastat nay pato agasa. Anyon tanagikay laengen kanyak niragsa. Gaput kinakurapay daksangga sa tuy ayat. Nakurapay ngamin tuyken ka na gayat isungawan pulus ken kat kay batugan. Di ka pabasulen nuawan ken kat kay papana. Turdak tiag sagaba nukastat ngay pato agasa. Anyan tanagikay laengen kanyak niragsa. Gaput kinakurapay daksangga sa tuy